गोंयांत नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेजी पासून उर्जा निर्मिती प्रकल्पाचो फुडें विचार जावं येता। ते खातीर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमानाचो फर्नेस घालचो पडटलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। सध्या गोंयांत एकठांय जाता ती सुकी गार्बेज सध्या कर्नाटकांतल्या 3 आनी आंध्रांतल्या 1 सिमेंट प्लांटात वता। गार्बेजीचे येरादारीचेर खर्च जाता। कर्नाटकांतल्या प्लांटाचेर पातयेवप कितले बरोबर काय म्हूण काब्रालान प्रस्न काडिल्लो। फॅक्टरी ज्यो आसा ते रिफ्यूज धाडटा ते फाल्यां जर स्पीकर सर ती फॅक्टरी जर बंद पडली जाल्यार देर इज अदर मोड वेर दे हॅव आयडेंटिफायड दे वील सेंड अ रिफ्यूज टू। सध्या आमी 2-4 फॅक्टरी कडेन उलयतात आनी 2-4 फॅक्टरीक धाडटाय माल चड एका कंपनीक वता, पण देर आर ऑल्टरनेटिव्स बीइंग ऑल्सो क्रिएटेड. वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट दीस RDF इज अ मिक्स प्रॉडक्ट. It is not consisting of only plastic. It will have Tetra Pak, it will have shoes, it has sanitary pads, it has everything almost. So it has to be burned at around 1200 degrees centigrade so that they don't produce various toxins normally produced. So tire waste is there, non-usable biomass, मागीर नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट सगळे एकत्र करून आमी ते सिमेंट फॅक्टरीक धाडटा. द ऑल्टरनेटीव कॅन बी अनदर सिमेंट फॅक्टरी, सिमेंट किल, ऑर हॅव अ फर्नेस. देर इज नो सिमेंट प्लांट इन गोवा ऑफ कोर्स, सो द ओनली ऑल्टरनेटीव if the cement plant, but cement plant doesn't have to be only one, there can be multiple. So if the one does not work, we can send it to other. The other alternative is to have a burning unit here with that temperature. From the list what you have given Vasudhata Cement Factory, Sadam Karnataka, ACC Cement Factory, Wadi Karnataka, JK Cement Factory, Madalpur Bagalkot Karnataka, and one very far in Andhra Pradesh, Ultra Cement. My only issue is because we are now facing this mother issue. Tomorrow if this particular state of Karnataka says no garbage of Goan garbage should come, then that issue will crop up in such where we will dispose it. So my only contention is maybe in the friendly state of Maharashtra also should be identified. No, there are. In the reply I have not got, that is what I am saying, sir. No, there are plants where we are talking to them. But what I will say, I am not calling any state friendly or enemy. But what he says is the meaning. There has to be an alternative. We will discuss and work out an alternative within our state only. We can burn this at high temperature and use the energy to generate power to recover some of the cost. Or you can at least encourage setting up of a new cement industry in Goa. It is possible. It is, but if government gives the best way is to ensure that we have a project in Goa, a small project where this will be burned to generate energy. That is also okay. Thank you. Okay. शेतां वा पर्यावरण संवेदनशीलतेचेर कब्जो करपी स्क्रॅपयार्डां वा भराव्या सारकेल्या गजालींचेर आतां थेट एक्शन जातली. रेव्हेन्यू खात्यान लँड रेव्हेन्यू कायद्याचे कलम 33त दुरुस्ती केल्ल्यान आतां असल्या अतिक्रमणाक नोटीशी दिनासतना कारवाय करूंक मेळटली म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री रोहन सांगता. आतां मेरेन नोटीशी दिताले आनी अतिक्रमण करपी कोर्टांत वचून वर्सांची वर्सां केस चलताली. आतां पयली एक्शन जातली. सुवात आशिल्ली तशी करूंक तांचेच कडल्यान खर्च घेतले. सरकार जेन्ना आमी म्हणटा सर्वसामान्य लोकांचो, जाल्यार कितें आमी काल एमेंडमेंट्स केल्या ते गोंयकारां फुडें मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पावप. एमेंडमेंट टू सेक्शन 33. सेक्शन 33 म्हणजे इलिगल कन्वर्जन सनद. When a person utilizes a land which is not for illegally without taking any due conversion, त्यांना सेक्शन 33 एप्लिकेबल जाता. पूण हालींच्या हालीं नोटीसी वचप आनी नोटीसी वतकर तो कोर्टान वचप आनी कोर्टांतल्यान अपील घेवन ती वर्सांची वर्सां उरता. आनी ताच्या खातीर इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज वीच आर बेजिकली तुजी फिल्ड्स धरात, खाजन धरात, CRZ एरिया धरा, ज्यो एनवायरमेंट सेन्सिटीव आसात ताजेर कांयच कंट्रोल उरना. आनी कायद्या प्रमाणे जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर फ्लायिंग स्क्वॉडाचो येता आनी तो जेन्ना थंय ऑन अ कंप्लेन ट्रायज टू टेक कॉग्निजन्स ऑफ द कंप्लेन, ती कॉपी अंडर 17A TCPक वता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट नॉर्मल कायद्या प्रमाणे अंडर सेक्शन 33 नोटीस काडटा आनी ह्यो एखादी डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्टान, मामलतदाराच्या कोर्टान TCP कितें नोटीस काडटा ती सिव्हील कोर्टान
अशा कोर्टान वचून उरतात आनी त्या मनशाक थंय रिलीफ इनडायरेक्टली मेळटा ऑन द इलिगॅलिटी ही हॅज कमिटेड अँड दॅट इलिगॅलिटी कंटिन्यूज to be scrapyards. That illegality continues to be different types of professions which are illegally in the field, which we call as eco-sensitive. ताज्या खातीर इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाक इमिजिएट एक्शन घेवपाक जातून नोटीस वचची ना. समज कंप्लेन TCP कडल्यान आनी कंप्लेन एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान समज आयली की ही अशी प्रॉब्लेम आसा, खंयची कंप्लेन आज आनी केन्ना आयली जाल्यार त्या कंप्लेनीचेर इमिजिएटली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टुडे will be able to act under this section without a notice, reclaiming, getting the land to its original position. म्हणजे समज ते खंयच्या कुमुदाद नाल्यार खंयच्या प्रायवेट पर्सन कोणाच्या जाग्यार आसूं न्ही, ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता स्वताचे लँड सांबाळपाची आनी ही तांणी करची पडटली. समज तांणी केली ना आनी कोणें तांच्या लँडान घालें जाल्यार वी वील एन्श्युअर दॅट अ टीम, आतां सद्या हो एक्ट काल पास जाला, सो सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स will be laid down at the earliest, आणि notice न दिता we will ensure that the process of restoring the land to its original position will be done by revenue department, आणि वो सगळे चार्ज तो सगळो अमाउंट हाका वतलो, चार्ज करतले आमच्या त्या ओनराक under chapter 10 of the LRC, where is the recovery of arrears. That particular money will be recovered from the owner of that particular land. मांडवीतले कसिनो आनी कमीत कमी 5 वर्सां हालचे नात. सरकार खंय कसिनो खासा झोन नोटिफाय करतलो. कसिनोक शिफ्ट जातले काय ना ते सांगूक 1 वर्साचो प्राज, उपरांत तांकां थंय शिफ्ट जावंक 4 वर्सांची मुजत. कसिनो आनी रोजगार पॉलिसी दोनूय पॉलिसी म्हयन्या भितर जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकरान विधानसभेत सांगला. सरकारी नोकरेक 2 वर्सांचो अणभव सक्तीचो करतले. कदंबा आनी सहकारी कर्मचाऱ्यांक 7th पे लावपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला. ऑगस्टा पर्यंत जातल्यो. एक आहा ती कॅसिनो पॉलिसी, जो विशय रेज केल्लो. अनलकीली सिन्स 3 मिनिस्टर्स वेर नॉट इन पोजिशन टू रिप्लाय ऑर एन्सर, आय हॅड टू टेक द बर्डन, आनी त्यामुळे म्हाका तें पूर्ण वेटींग करूंक आयलें ना. ह्या म्हयन्या भितर कॅसिनो पॉलिसी येतली, वीच वील हॅव बेजिकली गव्हर्मेंट शाल आयडेंटिफाय नोटिफाय डेजिग्नेटेड झोन्स वेर प्रेझेंट ऑफशोर कॅसिनोज कॅन बी शिफ्टेड टू. म्हणजे सरकार नोटिफाय करतले झोन्स. Licenses for offshore casinos will be issued provided they grant their willingness within a year's time from the date of policy being declared to shift their operation to notified designated zone. Thereafter, upon their willingness to shift, they will be granted maximum 4 years to shift their operations. Licenses for casino operations being granted in designated zone can be considered for tenure of 10 to 15 years, taking into account the huge investment required for such projects. Employment policy, दुसरी महत्वाची पॉलिसी सरकारची आशिल्ली जी आमी ह्या हाका कंप्लीट करूंक सोदी ती म्हणजे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. गव्हर्मेंट डिझायर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लेम एसोसिएटेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट बाय ब्रिंगिंग आउट एन एप्रोप्रिएट पॉलिसी बाय एंड ऑफ दिस मंथ. Employment in government sector, policy shall address the issues related to temporary and contractual employees in a phased manner, whereby upon completion of certain period in service, regularization will be considered subject to adherence to guidelines being formulated. For certain categories of position in government employment, for all future recruitment, minimum 2 years of experience in related type of job profile will be given priority. And by August end, more than half the government department would be cleared and recruitment process would begin for more than nearly 2,500 positions. Government will give 7th pay commission to KTC and other government corporations and autonomous bodies as far as possible, wherever they have made concern representation to the government as per the circular. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.